Keseng United Democratic Party kelanang shengan syuk-syuk kat benang ni kisngi hathem ribhoi. Ia kata ila sakhi hadin kejing penyesuak seki kat tu kat ni kinong elam berim jong keseng Confederation of Ribhoi Peoples lani ke CORP ki berkentup ia ubah Doris Suleng bat ubah F Jalong rengkat bat ki kat lain wet ki dukat berim jong ke CORP bat kinong elam bahakmat jong ke Umroi Block Congress Committee ki berkentup ia usamla penskem bor langsun ubade wadhok President ke UBCC usamla Iban Job Ringhang Assistant Secretary Youth Congress Umroi bat ubah Lumlang Lamarai Vice President ke Youth Congress. Hakini kejuk kesngi Keseng United Democratic Party UDP Ribhoi District kelepin itu pat ba no yo ba bai hun lang makdo kumudukot bapura jong ke parti UDP ubalepin yeso eledi syaka parti haka nyau terik jemang arjar arpuar. Kumbanci pentip uba bai hun lang makdo udai ofisar sorkar jong ke tanat PWD ubalashong tat no nakakam haka laipo terik uyayong arjar arpuar. Berhadin ke jing syong tat ke jong u nakakam ularai ban rung no syakakam sanhima sima hakajela dak bau lejit ban penyesok no eladi syaka parti UDP. Ya kita ki babawan penyesok la pediang smobha menta kasngi ka khatnyau terik jeliu arjar arpuar syaka seng da Dr. Jamino Mautho General Secretary ke UDP ha ka jinga donlang uba Paul Lingdo Working President uba Alan Tree F Dekar Vice President ke UDP uba Don Bok Khamdait President ke UDP Ribhoi District UMDC ke Nongpok Constituency uba Balajit Rani lembat kiwei de kinong lambat kidukot jangka parti kiba nagi unit bapher. Thut pada habisi bansawan ini sana bersang banbe dari tuar dari lalu malu political party. Bertang menukung lese ke babikwa bantit kolong babali bani ni penisok stability. Ya kan yang amat ni ada biakran hai tai tuar bamuswa bak ba nakahal taga grup kubangia dan kumba kasan ahadu aku mudi Adin bangila syautat no na kaseng malam, kemudian ba anda ngila syautat no na kaseng malam kemudian imala jong hardcore tu baku masal sini terusnya. Adin no tu baga ni ya pun ni ya kendu ba ni ya pun baik kata kemudian kadang ni pun baik kebong ba indrung tam agi upi dan ketuanya ngot tiba dan hijimut benong ni rung sekongkas. Hakkan jong itai banta ibadon itai jingkwa hai tai group jongi bakambun ni de UDP lain sangut tidak ni kongres tawa group jongi kalau tamboi mereka bahapok pelat dasar ni kongres lu kala jiro sudah ni yang niru ni abek dasi hal itu kata kambun ni kita minum tamboi berkata belum ba hari kambun itu cu ba dadu negasi ni lalu tadi dari imut abek lalu UDP bagi penisok yang utasi. Kaya juga ba ni pada ni long haki por berusaha. Karena long kaya juga ba tentu kena tak kebanginan long down dan sisi aku yang meeting. But hanta yang kira meeting jadi ni bersipun kertok. Bersipun kertom jini keren nata. Nama balai bapi ngasih lim nama keren kita keren une kepriu kalau ai ki ya kata besar kino ma masuk jalan sa keren kerekam ya sa begitu karena tambi ani bakal ke tergawang kalau apa ya kalau ai kata sa ni ma masuk jalan mesngat keren kerekam ya sa begitu kata kade harta meeting ke mission majisi kapelong ini punya thir punya tai sani ba berkata itu juni berkene jimut Dungi bang bandung segi pi ban mantagas ni lagu berkata ke sini kan ke bangi kan kada long sya lagu bisa mantagas ni ya sanut hamne bang long full fledged member of UDP kagaya ke bangi kan pakai bi amul ru kalau ba bi ni habisen malam maswarong ijukan hakba itu ban mantang ya poi hari UDP ru dikre dungi kada long besa ke sini Nama kajinyek kam ju asap, kajinyek kam ju di sini, kajinyek kam ju di sini hang nong kita, kam ju pentumar lo kajinyek tadi, kam hang nong pasti maksimum kiba buntam ki political party na kinu bino ki say ya ka ya ki kam ju ki kita itu kita
Tolong yangi kum ki Nongelam jong Kongres Bantai mat Sekopati UDP kalong ba habeng ke tiyak inti ke tumi hari ni disini Islam ya sedir kalong ba kalawai kebangi dan benda kalong bisa harum do i bagpati kan barangya disini kalong hapre di club ina ka daw nagaliang ke tumi yundan guru de wei perhi ke chicken to ni parti kebangi dan ya belai shik kade ke parti berim kebangi dan bawa shikata makin ngelak punya semua kumjul kanta mat hari ini step bumta adap dari jisukumen kebersal ba nya kalade way bat palok juga badan hani ba lumlang lamai badai vice president juga youth natai aiban ringhan ibadai i assistant secretary job youth congress kejuni but hari ini step ke bumta kamdei kejikut kejuan pelosok kejuni dari kejistan Nangye sekhmat pinamul ki perlo kijuni Bangladesh wali konsol ki wali tunai banyo kale kamha berjana ikam hagi ni bisni mawat han kat kejiran dekat hajiram di samla alam tha priat ibalong inong aijuat hagi ni bisni Bangladesh ni keren tadi te shibon ki kai ki bana kalian kejumi kejing angut kebangiwan hagi ni parti UDP golong ba nagalian keparti keba nipet tadi bahak ini arja arpulai i angon guru bah parti UDP kanwan bersenca ha kerjalan jumi borok wei i lama bakat tu tili gisnam berai ke senca sya kiwei ki parti ki nationalist malau ki national party te kumba kiwei jela ki paikman sya ki parti dulu balai jingli ke bangpa bangku kalau balai bangpa jela jungi mlongmo bangin a sisin lare bangin persyat shikenti bangin pet ya kejipnia juga parti ke jungi bangin a 100% bangin yo pensensyani dalade yalade ka wei ke bangang dan balong ba rahat lagi national party ke bangin dan kalau balai sim dia kalau decision nyapan up na di board bahalor lani haban aknalu na Delhi banshim ya gano beliti kebangi ko banyak squat te kajing amnut kebana kalian kejonga bat kumju di parlok di badon hak ni konsensi bat hak jelah ni bro kubai ni amnut ba bentang ke genti hawu arja apulai ba min persyang kelakannya berpeluan sesisir balik ke bom kan riu haman ke konsensi beminyo ban sencha gi ban te he yo to lakam sencha hak ni arja apulai nim don nga nagalian ke juga ngam don shibut di kintin ban ai hak ni stem bomta tangi ni kintin aswa ngan show so no kulek shibut ha ko Lada shimba ulung kami nak kuat juga kami. Ada lain pusatnya ulung katno, katno. Baru cakiri dikihan je lagi. Ibarat orang siru ada no. Lain pusatnya. Bagi gubernur kita haju, siaju dan enangnya. Lan dia dan enangnya ya asal berlah. Kaya ke solution, kaya ke lenti. Nakran kami haji ngalang dawa. Ini kiparong nama media idon, kong kisahi. Kiparong, beda haji kepor. Ia pun kami kepor kan selek kerleng kejalan mereka. Tuan sebab. Pemdetan pilihan ni dua sahi. What undang elam jong kaseng sat pertai kawasan cang tai kali dia Narendra Modi dan Handi hadi joki baik kemusahi jarusna ini kan hari ini coba cerita kami urut buat pik kayak gitu kan joki kayak gitu buat diperhat coba tak mereka ya mak ti
Nasiwa apa pi pai tangkat tu kat ni Indonesia. Dan kita ka politics kamle le secara baru-baru kalau kumjuhi ni kumjuh ni dok kumjuh gobit kinabit beduk kinang lang kinang terpang kinang yaptroy ngomong ubah penrung ya kita berkop berkat udai ubah penjat nekong syua jadi mawan na ke konstitusi kapanggilan dem man ong pras nem mensyua pawat berat kaya ke vote bat bakal ini kibaklah boleh kibaklah lapan biang lut ke di belakang roy kepa lapan biang kisurok lapan biang kisingkai lapan biang gom lapan biang go yeng sa nam tadi beduk sau pupra di long yeng hamde ha luar mokrem am kwa ban ong nang dari ya kam kepa alalak ban pendang nama lama pendang ya kecing nang hiar kejongi agak kulit ke putih Niamlah aduh kini tempat pengiklan Bapak Presiden Rambah atau parti menentukan Hanihu kini ke Shisha Kanihu kini ke Center of Excellence nak benda jongi kini ke pedeng jong ke jingnang jiksta nak benda kini ke jela ke jongi keba apa tu kukuan akan mau kum student jong kanihu Isaram ba isamla na Nagaland isamla na Mizoram idai berta jo kami ndai menta ki layat layo dan ilmu jom State University bagi kita saput pakai niu kawa menta kaji penyat ki joka la control by the remote na deri aku apa ngini i kayak ba ba jeminu kren mentan ngan ban biang Bangila Donkam Yaga Jingkala Baklobak Haka Sensyahadar Dakaba Iwan Rapat Yaga Seng Kawa Kithiet Kijau Kiba Ubundu Mujoka Udai Na Kadomen Joka Negeri Bahkan Wan Pai Yang Syakabor San Pos Nem Mensyua Ilayo Yaga Jela Megara Limba kecil kepada net membashi hostnya ni. Mentah kenti hadirin saat hostnya masuk kecil pun kedai gaji pun kirim ya ke media kepada ni hadirin saat hostnya kam cemlong kajela kakum gaji temu gaji kebiti bagi hostnya itu jadi. Nah, ini dari Amar ba mentan kat bagi nombor kinang ikan syahmat ngarang kenji hai jadi snem kiba kiseng dari National Party ila dan Ahobor malakai kat kendai spa nyok penrio hadu nyok upra prabuai hadu prabulai hadu prabupra hadu kendai po kendai puar hadu kendai upra arah jalai hadu arah penrio arja meriu nyau, arja kendai shkau, arja kalai hadu kapra, arja kapra hadu arkulai, lai ho san senyum lai ho san senyum. Lada shimbau ulung kayu dibi jongi, syak nyot man gasngi, ba ka aila ka aiman ya Nadong ibi syaitan dari rumah besar. Ke tim football saja 11 kedon kat wingman. Hak semi final let's say ini akan bertemu mau lalu ke bernihat hak semi final ke tim nangni nasional kawalan katwingot
Hindai gon isya yuk isya kerdem dalam sauna. Poi itu poi final game. Haka final mana gon mi? Ini iwa is substitute. Ibarat room ningkong haka mana. But kita is substitute yong. Ông thép gol thế mẹ cũng nó shoot mà chụp gol là chong. Làm cái nói yêu. Hả? Nó lo không uniform nó sim ningkong. Nó directไปชนะ final ฮะ no feel yang memang mengejar ke boru gagam kayak uniform udah perhat dengan shong ben baik ngan shong ben Ray apa siapa final habis kun habis lihat apa lah skor berkat gol mangi kayu dipingi longkong kan mas sang katam Ilam dan yo long ilam veteran leader Dr. Don Barroy. Braydon nang chokleti. Lalai ba. Ba jemino mo ko don hani. La sya penrem no. Banga la sya penrem no. Hikmat kiba hakmat badon ba. Kebde kiba hakmat do jog lagi di la penrem la bread lo. Siapa dong? Dah beberapa kali para dicoba, dicoba nujor, dicoba lagi, Pius first timers, tiba lagi berapa lagi ini di indang kio kelas, mau harusnya bukan tiba lagi sendiri, iya pun. Anda kecil sama kalau balik.